Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu, tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye aho twibanda ku makuru aba arimo aravugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero udurikira uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Twihuse cyane rero, reka tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ariho duhera amakuru yacu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe kirekire yumvikanamo umutekano muke, aho umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje guhangana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacu harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC, imitwe ihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR. N'urugamba rero rukomeje guhanganisha impande zombi, ari nako ndetse umutwe wa M23 ukomeza kugenda wigarurira ibice bitandukanye. Mu gihe kandi amakuru aturuka muri Kongo avuga ko by'umwihariko mu mujyi wa Goma umutekano utifashe neza, aho rero abaturage bakomeje kugenda bahunga kubera ibitero bakomeza kugenda bagabwaho n'igisirikare cya leta FARDC, aho bavuga ko abaturage barimo kugenda bicwa mu bihe bitandukanye. Mu gihe kandi amakuru yakomeje kugenda atangazwa mu gihe gishize yavugaga ko abaturage bari kwinuba ko ingabo za leta ya Kongo ziri kugenda zibarasaho umusubizo. Nibwo rero leta ya Kongo yatangaje ko yasabye abasirikare ko babujijwe kuba bazongera kujya mu mujyi wa Goma bitwaje imbunda cyangwa se intwaro ndetse banambaye impuzankano cyangwa se uniforme ya gisirikare. Mu gihe kandi mu makuru yashyizwe ahagaragara mu gihe gishize byavugwaga ko hari umusirikare wa leta ya Kongo cyangwa se w'igisirikare cya Kongo FARDC yaba yari yishwe n'abaturage ndetse ngo baramukubise kugeza ubwo bamwishe biza no kurangira abamutwitse. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda bitangaza, ubu muri Kongo by'umwihariko mu mujyi wa Goma ndetse n'utundi duce dutandukanye two muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo umutekano wifashe neza. Utibitiye bite rero? Kuri ubu biri kuvuga ko umutwe witwaje intwaro wa M23 waba wafashe utundi duce Kuri ubu biri kuvuga ko umutwe witwaje intwaro wa M23 waba wafashe utundi duce tubiri twegereye Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko rero biri gutangazwa, biravuga ko hari imirwano ikomeye hagati hari imirwano yabaye ikomeye hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC ifatanyije na Wazalendo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 4 Gicurasi umwaka wa 2024 kuva mu gitondo muri groupement ya Mupfunyi Inshanga mu birometero 15 uvuye Bweremana muri teritwari ya Masisi. Yarangiye umutwe witwaje intwaro wa M23 ufashe uduce twa Bitonga ndetse na Karungu. Amakuru aturuka muri makuru yatangajwe na Kivu Morning Post yavugaga ko mbere yo gufata ibyo bice imirwano yasatiraga Bweremana, mu gihe kandi ngo abaturage ba Bitongo, Bishanga, Kashenda ndetse na Bweremana bari mu gihirahiro batinya gusubiza kwa M23 ibisasu FARDC yayiteragaho n'imbunda ngo ziri imunova. Abaturage ngo bahungiraga mu midugudu itandukanye muri Ikarehe cyangwa muri centre ya Minova, aho ngo abaturage baho nabo bari mu cyoba kubera intwaro ziremereye ziri kurasira hafi yabo. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abivuga, agace ka Bitonga M23 yigaruriye kuri uyu wa gatandatu kareba imijyi ya Minova muri Kivu y'Amajyepfo na Bweremana muri Masisi. Kwegera imbere kw'umutwe witwaje intwaro wa M23 muri kariya gace bivuga ko bizafasha kwihuta berekeza Karungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bitonga yongewe kandi ku rutonde rw'ahantu M23 imaze kwigarurira harimo Ngungu, Bugeri, Kibabi, Murambi, Gasake, Ruzirantaka, Rwangara, Rubaya yafashe ku wa gatanu n'ahandi. Nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abitangaza, M23 yakomeje gufata n'utundi duce dutandukanye
nk'uko yakomeje kugenda ibishyira ahagaragara aho byagiye bitangazwa n'umuvugizi wayo mu bya politike Lawrence Kanyuka. M23 rero yaje kwihuza n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo riyobowe na Corneille Nangaa. Uyu Corneille Nangaa ndetse mu gihe gishize yanatangaje ko mu gihe kitarambiranye bari buze gufata umujyi wa Goma bakaza guhita banerekeza i Kinshasa gufata gukuraho ubuyobozi bwa Antoine Felix Tshisekedi. Abakurikiranira hafi iby'urugamba rubera muri Congo ndetse n'ibya politike hano mu karere k'ibiyaga bigari bakomeza kwibaza niba M23 ishobora kuzafata umujyi wa Goma ndetse na Kinshasa. Ni mu gihe kandi M23 yo ikomeje kugenda ifata ibice bitandukanye. Reka dutegereze turebe ko ari icyo M23 ishobora kuzageraho mu byo yatangaje, cyangwa se ihuriro rya AFC ryihuyunze na M23 ku byo batangaje byo gufata umujyi wa Goma ndetse na Kinshasa, koko nimba bazabishyira mu bikorwa. Hari kwibazwa ni mu gihe bazaba bafashe iyi miji yombi bizagenda bite? Ese imirwano izahita era ko irangire muri Kongo cyangwa se urugamba ruzaba rutangiye? Reka tubikurikire tubitega amaso. Mwe mwari mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5. Turabashimiye mukomeze kugira impagarika n'ubugingo, kandi subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, maze uzajye uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Ndabashimiye mugira impagarike n'ubugingo.